Basi maneno ndio moyo. Mungu kuku si wanadai kutoka ndani. Andika na ngoja Mungu dai dinango nyamba nango ndio bongo leka kama wewe ndiye ananzi mtalioni ne. Bado ngumilika kongo batatu modama ne mbona ani ngudai ngani muno yeye ngani ne. Wao ni walambala mitela wa mwenu. Udawa dai do ni nani kana ngule ngunamira shilambo asi. Mbona mnamshana kwa nadi mtunda. Wa na bibi Mungu wose mabota ni ko Mungu ni ngashumi Mungu. Wa ali Mungu. Ngako mwanda naanza nini? Odi man. Ya, hauki kwa nini haya? Odi. Karibu kwa shehe. Assalamu alaykum Muhammad. Watu pale. Kwa nini mwene? Amina. Ni tatizo. Haukaja kama tatizo leo ina men. Loe. Karibu shehe, karibu. Karibu kwanza barani matatizo. Karibu kwa shehe. Karibu kwa shehe kunyambika. Haya. Baranga matatizo ro. Nangu sema matatizo yangu. Nangu nikakopa yeye wanangu dai sana. Ani nguda yangu pita pa kungudai. Salama alaykum. Nangu lote doni. Ani mulinaje ugwantela. Amina. Nikankopa muno. Nanipe hata kile nangu dai nangu nanipe. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi. Ambi wako mweni malatilula akulota ibidasi. Jomba. Nanga ningulambela nawe nungu ni munhu ambao utiningani yanga. Utingani yanga hapa liamba utiningani yanga pala kile nangu dai. Na wanangu dai. Iliwe livike. Wako oro mtoto oda asema yani pambalanga na meshambo ashi. Napata hela nangu. Ntete matatizo yangu mnatatu wantu na mimi kimwa mtume atedoni bidi mwasaidi vano na mishana kanina matatizo mwida na twana tominika sikanti na tanangara da kuna mauti tudidi hela shimambo ashi. Momo. Wana kinanso ali Muhammad Rasulullah wallahi wanitibala dikurula kinanso ali sikitini kwa nani kwa wallahi Mungu baba wallahi wabillahi kinaje nipime mwangu baba wallahi Yoko. Shino shingona ngengwa shinamanyikanga. Kanji kutapeli mene. Nangu ngulu kutenda binu yangu Mungu manyidile. Ambi wako yo ukangutumilia ujanja ndakulambalea. Wala nangu mene nanga kutatoa. Takatuka kugula paya hapa kwanje nangu ngulu atakuja hivi lilo limwa ntume. Ida watu wanji pokoto tukakopa tunaamini mwenu. Kinanswali kumasalo ya Mungu Baba, kinanswali ya Muhammad wa Mtume kachirala wa Rasulullah, kinanswali ya Mungu Baba, kinanswali ya Muhammad Rasulullah, wallahi wa billahi. Kinanswali sana ya Mungu Baba, Muhammad wa Barallahi wa Ibrahimu. Amina. Hauna kumalila, ugwana utapepaye. Kinaswali kuruani kumasolo ya Mungu Baba, kinaswali yule muuna binadamu, kinaswali ya Mungu Baba, kinaswali ya mwana ula. Hii ni ya mama surula kanda sinda kuteya. Amina. Hapa nungunu munu mashali tila nikopa ni ala. Wako akawika munu kudai pangandi pako shinantandi. Uwika kwenye katangora kutambu kwenye yangu wakudu incha. Pedao, ni mashali timakumene membe kukutatu wako. Yani kutanda kwendo incha, hapa ni minga shatwani. Na lianji mashali tilanja ni kupa, liambali yani kukabisha hali hapa. Liambali pitikushu bandiki vanungu.
vanungu vake Muhammad aya bibidi utakatukulyamba uli vavi kumatu kombengide munu paida dabadaba ngintima ora nangudawe aunalo kunyuma pa utakatuka hapa kwa ukalikuwali iki au nagwe ukago mwanda weni wowo mbinguni kwake miladeni kwake biladeni wo kanu utenda kuka wanu undimanya shana takatuka uke ondala kunyuma mwani kwa lidile sande mwana madengo kumena na kotu wangu obo bibi iya nangu mwene mbaje nangu peira nangu maja nikupa yana man abina toli ne ali mbendi Check. Odi. Nangu shehe. Shehe uli kunyama? Ila shehe. Wewe. Hata. Umelipanda hapa kwanza. Ipali wetu libalilie. Uli nyama? Wewe nangu au nangu pa hela. Richa. Haungulula mashariti nangu nikupeni mweni. Richa. Popote kambi wanaume natia nanga tuogope zambi popote tunapasua anga popote kambi wanaume natia nanga